Sabi, di magtagna na kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Mahuli puas in kapamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pagsarang sukul kaniya. Sinyari na isab kita nyo hamahapon ini. Amuin dumihil. Misanda kumamaniyo tiyo. Pangadjian. Amuin mahinang luto sin tiap-tiap. Sin kita nyo. Kadlaw kiamat. Mga kataute manghuran haagam Islam. Masi-masi in pangadjian sin kita nyo. Hatungod sin amuin parkala. Jimatu hadlaw kiamat. At mga parkala amuin jumatu hadlaw kiamat. Sambil amuin simampay kita yung papangadjian. Amuin mafatihil jannah. Atin niya mga kunsian sin Surga. Puas, mga katote manghuran haagam Islam. In amuin pagsarang sukulta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam papangho na jungjungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitukbal ko in salam pakataan katote manghuran. Di murungog sin pangadjian ini. Hauno-hauno na sila binaywayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kahinapusan nasabot sin kita nyo sin Jumaat limaway. Deng mga kunsi sin Surga. Amo na in pagnanan at tafakkur. Hati niya in pagtali ato akan pagpikil sin mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpikil ato akan in pagtafakkur mga tawte manghuran haagam Islam biya sinasabot sin kita ni Jumaat limaway. Hangkan siya bista ato akan mabista deng hamakon sin Surga. Sabab mangdahi katu tanyo ato akan mangdahi sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtauhid patuhan na Rabbul Alamin mangdahi papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban mangdahi in tafakkur paamuin wujub ibadatillahi azza wa jal pagkawajiban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtafakkur mangdahi katu tanyo paparkala ini iban in pagtafakkur mga tawte manghuran haagam Islam si mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala bista siya si mga ulama atau akan bista siya dengha mga ibadatil qalb dengha mga ibadat sin pangatayan iban in ibadat ini mabista siya ibadat sa laggo-laggo amuin kialupahan sin kamatauran manusia amo na yung pagnganan ibadatut tafakkur ibadat pagtali atau akan pagpikil sin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kan Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala tafakkuru sa'atin khairun min qiyami laylatin. In magpikil kau atau akan magtali kau sin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi marayaw daw ni Ibni Abbas deng sin amuin qiyamul laylah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya in siya magpikil atau akan magtali de isab sin mga kahalan amon piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban in pagtafakkur in ini parda akan de isab katu tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain kan ata law niya dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umar hati niya miyad to ako long niya in ako iban hi Ubaid ibn Umar kan Aisha radhiyallahu anha long hi ibn Umair kan Aisha radhiyallahu anha akhbirina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita i kamilong niya bihayan sin amo in parkala amo in kita mo makajay deng Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ina Aisha radhiyallahu anha in siya himunong siya hangkaray. Himunong. Ampa siya nagtumtum. Bang unon naman mga parkala kita niya habanan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himunong siya. Pag-uwas nagtali bang uno naman in kita niya Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga makaijab-ajab. Kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwas ampa siya namong sumakalat lamma kanat laylatun minal layali. Humuk dumlong niya yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya namong qal ya Aisha dharini ata'abbadu al-laylata li rabbi. Artinya ya Aisyah long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makabasa ang galis if you allow me long niya bihayan. Bang makajari amuin pasari na ako mag-ibadat patuhan ko dum ini. Qult long sin Aisha radhiyallahu an wallahi inni la uhibbu qurbak. Sabunna long sin Aisha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inaku sabunna tuod ini makuyag in amuin yaw na ko haraig mo. Damikyan makuyag ako uno-uno na in mga kababayan mo resib kakuyakan. Pag-uwas long sin Aisha radhiyallahu anha qalat faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Pag-uwas ang patimindog in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya nagsutsi, nag-ail. Pag-uwas ang pasya timindog nagsambahayang. Qalat long sin Aisha radhiyallahu an falam yazal yabki hatta balla hijrah. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya nagtangis. Nagtangis long sin Aisha radhiyallahu an sambil nawasa in mga lalawayan sin luha niya biyan. Qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihyatah. Masing-masing in Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Aisha nagtatangis sambil amo inawasa na in pungot niya. Qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard. Pag-uwas long sin Aisha mahuli nagtimangis na sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtatangis ini continue yung pagtangis niya hatta balla al-ard sambil amuin nawasa in amuin titindugan at tawakan dilingkuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilantay. Dimatong pag-uwas dimatong Bilal faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Dimatong in Bilal radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pasya na maid para Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya ini sumambayang desam atong yu'dhinuhu bis-salah. Hati niya amuin nangayo siya idin hatungod siyang pagsambahayang atin at patindugon ng sambahayang. Falamma ra'ahu yabki kita man siya si Bilal radhiyallahu an in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya nagtatangis. Qala ya Rasulullah lima tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah lang Bilal may ta ko nagtatangis. In Allah subhanahu wa ta'ala sabunaltud iampun niya na indusa mo. Nakauna iwan sin nakahuli. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambung niya kan Bilal qala afala akunu abdan syakuran. Afala akunu abdan syakuran. Di ka ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin jarihong kin ako in ako ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nagsasarang sukul kanya. Hadum inilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad nazalat alayya al-laylatu ayah. Timurun kako hadum inilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam farman ayah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Hatinya kasigpitan jumatu hatao kasiksaan hisiyu in mamas nakabasa sin ayat ini walam yatafakkaru fiha. Hawala niya tiyali atau akan nagpikil sin amuin ayah pianaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. In ayah pianaw sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil absar. Sabunaltud in pagpapanjari lang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin itong lapis langit iwan sin gumi
wa ikhtilafil layli wan nahar. Iwan sin amo yung pagpinda-pinda sindum iwan sin adlaw. Aun waktu indum mahawa deng sin adlaw, aun waktu in adlaw mahawa deng sindum. Pagpinda-pinda sin kahalan atawakan sin amo in waktu sindum iwan sin adlaw. La ayatin liulil albab. Ini pertandaan tertantulong sin Allah Subhanahu wa taala bangyo taliun pikilun in pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa taala sin pitong lapis langit hawairun hagnya iwan sin gumi. Iwan sin pagpinda-pinda sin lum iwan sin adlaw. La ayatin liulil albab. Tertantutuod ini long sin Allah Subhanahu wa taala pertandaan ha mga tao amuin barakal. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Amuin mga sila, amuin timutumtum pa Allah Subhanahu wa taala, sibuk dain sila timitindog atawakan naglilingkod. Wa ala junubihim, sibuk da atawakan in sila timutumtum pa Allah Subhanahu wa taala in sila yaun amuin nagkukulang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iban in sila long sin Allah Subhanahu wa taala nagtatafakkur, nagpipikil, nagtatali sin amuin mga piyapanjari sin pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa taala si pitong lapis langit iban sin gumi. Iban pamung nila Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Ya Allah, iban sin pamung sin mga sila amoy mga mukminin nagtatafakkur, nagpipikil sin pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa taala sin pitong lapis langit iban sin gumi. In pamung nila Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. O Tuhan namu, wala mo piyapanjari in mga katam piyapanjari mo ini batilan amun werong kapuspaiddahan niya. Sumagaw in katan ini aun kapaiddahan niya hasupaya makapikil in tiap ipon sin Allah Subhanahu wa taala. Amoy mangdahil kanya papag-ibadat ibang papagtauhid pa Allah Subhanahu wa taala wayron dugang nagpapanjari buat malingkan Allah Subhanahu wa taala iban sin amoy lingkat bang biad din pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa taala sin mga amoy mga piyapanjari niya ini. Subhanak faqina adhaban nar. Ya Allah, layu kami deng ha amoin ataw akan tamingi kami deng ha mga siksa sinapinal ka jahannam. So amatun timurun ayah para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan siya nagtangis sambil nawasa in lantay kapag tangisan sebab sin amuin pagtali niya ibang sin pagpikil sin pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa taala amun ayah timurun kanya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagawas mga kataw tay manghuran ha Muslim in Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanagnahan amuin timurun panagnahan sinwahi hapanagnahan sinwahi in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya magkadto pangari Hira dito siya maglingkod-lingkod hagari Hira in hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to siya maglingkod-lingkod hagari Hira in siya yatafakkar, in siya magtafakkur, sin pagpapanjari sin Allah Subhanahu wa ta'ala, sin katan, uno-uno na. Magpikil, iwan sin magtali in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Umar ibn Abdul Aziz, laong niya, al-fikratu fi ni'amillahi ta'ala min afdalil ibadah. Laong Umar ibn Abdul Aziz, in pagpikil, in pagtali, sin amo in mga ni'mat sin Allah Subhanahu wa ta'ala ini long niya min afdalil ibadah deng ha mga sarayaw-rayaw ibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala in pagpikil iban sin pagtali sin amuin ni'mat sin Allah Subhanahu wa ta'ala iban in kaibanan ba'dus salihin kaibanan mga tawsalih in sila libilingkod malugay naglilingkod ataw akan hambok deng ha mga saleh aunway na commute pag-mutean nyo mahibog pa sukon hambok deng ha mga rajul saleh in siya
maglingkod isa-isa niya. Doon, mahaba ang lingkod niya isa-isa niya. Sambil nakalaway in hambuok ding mga amuin magtatabang kaniya. Maula. Ampas siya, iyan, ya sayyidi innaka tudimul julus. Wahdaka. Sabon nato din ikaw lang ya sayyidi. In ikaw, pagkakitaan ko, ini isa-isa mo, naglilingkod malugay. Malugay ka, naglilingkod isa-isa mura. Bangkaw lang nga ini limingkod, yaon, ibang panaiban mo, manusia. Kalau jelas ma'an nas, at ikaw, at niya, bangkaw ba, limingkod, yaon nakamata oran. Kana anisun lak. Inyag tulong niya mahinang biya mga amuin, ikalaya mo sin mga parkala, hikasusa. Laong niya, fayaqul inna tulal wahdah afhamu lil fikri. Sabon na tulong niya bihan, impaglingkod isa-isa mo sadya. Amuin lumingkod ka isa-isa mo malugay. Inyag tulong niya bihayan, afhamu lil fikri. Amuin mangdahi kay mo papagpikil sin at wakan pagtafakkur sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matali may mga parkala ini. Watulul fikri dalilun ala tariqil jannah. In amuin pagtali mulong niya bihan, pagtafakkur mo malugay sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini dalil manunjuki amuin madto paran sin sulga. Mangdahi pasulga. Amat timbita si mga ahadus salihin. Ya Abu Shuraih. Hawakto niya nagpapanaw. Limingkod man siya biyayan. Nagtaming atau akan nagtampansin pamayhuan niya. Tiyampanan niya, sintamungon niya, pamayhuan niya. Ampas siya nagtangis. Yung siya naglilingkod. Yasubo siya, faqila ma yubkik. May takaw nagtangis. Uning piyagtangisan mo. Qal, lahi Abu Shuraih, ta'amaltu fi dhihabi umri. Wa qillati amali. Wa iqtirabi ajali. Nagtali ako lang yan nagpikil. Sinamuin mga umul kulimabay na. Amon pangumulang kulimabay. Wa qillati amali. Matod na yung pangumulang kulimabay, iban nagtali ako tiyo in amuin ibadat ko, in amal ko. Wa iqtirabi ajali. Damik yan masuok na magsusuk ako paamuin kamatay. So in tafakkur nang dahil kanya papag amuin pagpikil sin ibadat niya, ibang pagpikil sin amuin kamatay niya. Hanggang siya nakatangis. Hi Abu Shuraih. Damikyan in Amirul Mu'minin hi Umar ibn Abdul Aziz. Nagtangis day sa binsiya, rahimahullah. Nagtangis day sa. Yaon ha amuin kamatauran si mga panaiban niya. Yasubo siya bang mayta siya nagtangis. Faqal, fakkart. Hangkan siya nagtangis lang hi Umar ibn Abdul Aziz. Hangkan siya nagtangis. Fakkart. Sabab inakulong niya. Ini nagtali. Iban si nagpikil. Bihayan. Mga kataote manghuran haakam Islam. In mga sila ataw akan hisiyo-siyo in amuin nagko-complain. Ataw akan aun katugas simpangatayan. Sinhang katao. Hisiyo-siyo hang katao aun katugas simpangatayan niya. Intiranan ataw akan indan hikaganap ataw akan hikataod sin iman, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban dan sin amuin hikawuhi sin pangatayan sin katao. In siya laggo dan amuna in amuin pagtafakkur. Kuwat tafakkur wat tadabbur. Siya laggo dan. Amuin hikawuhi sin pangatayan. Iban hikaganap sin pag-iman sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala.
amo na in pagtafakkur, pagpikil, pagtali, sin piapanjari sin Allah, mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In inityalupahan sin kamatauran, manusia, in pagganan ibadat at tafakkur. Then kan Abdullah ibn Utbah, قال سألت الدرداء يا سبو كولونيا هي الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء أنولون سريو ريو عبادة يا سبونيا إن هي الدرداء أو نوينك كميوت ما يبوك magmaaf. Ya Abdullah bin Utbah, ya subunya hi Darda. Unulong yung sarayaw kaunan, sarayaw ibadat hi Abi Darda. Long hi Darda, qalat at-tafakkur wal i'tibar. Amuna in pagpikil iban sin pagtali. Amot yung sarayaw ibadat pag hinangon hi Abi Darda. Then kan Amir ibn Abdi Qais قال ديونغ كلهم غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ديونغ كبكون هات سجا همبوك هنكتاو بكون هات سجا parwa bukod hat sejab patu dengan mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inchila naghimumungan inna diya al-iman at-tafakkur sabunal tuudlong in amuin ikasahaya ikarihil sahaya sin pag-iman amuna in pagtafakkur pagtali si mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dhum lang si mga kaibanan man kana mantiquhu dhikran isin kaunan niya in himumungan niya zikir pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala wa samtuhu fikran iwan in hundung niya fikran pagtali pagpikil wa nadhruhu ibratan iban sin pangatud niya atau kanini atud niya ibratan pangadjian wa hadha ahra bihi an yakuna min ahli jannah. Siya niyan long niya bihayan in amo in sarayaw in madawhat niya in Surga tiyatagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kan Fudail ibn Iyad قال الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. In pagpikil lang hi Fudail ibn Iyad in ini mahinang sa amin sin tiap-tiap hangkataw amo in ipapakita kay mo kakitaan mo in karayawan mo roon iban sin amo in kangian mo bang uno naman bang hawak to ko magpikil. Lang hi Abu Sulaiman al-fikru fi dunya hijabun anil akhirah wal fikru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qulub. In pagpikil sin dunya amon pikilo mo sadya in dunya in ini mahinang taming sin adlaw akhirat tinhi kalayo mo ding adlaw akhirat wal fikru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qulub. Iban in amuin manusia magpikil sin adlaw akhirat niya in ini ikadawhat niya sin pagnanan al-hikmah, wisdom, iban ikabuhi sin amuin pangatayan. Wa hakada yanbaghi ay yakuna al-hal. Amo yan long mapatot subay bihan in kahalan sin tiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga katawti mga huran haaga ma Islam in at-tafakkur in pagpikil iban sin pagtali sin mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini mga tote manghuran haaga ma Islam ikaganap tawakan hikakusog hikataod sin pag-iman sin ikaw pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan mahinang siya tiranan amuin hikakusog hikagawgot sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to inding
hambog in at-tafakkur min mafatihil jannah deng ha mga kunsi sin surga. So bihaya ang mga tawti manghuran ha kamaslam lumatong kita nyo pa amuin kunsi deng ha mga kunsi sin surga day sab amo na impagnanan birrul walidain. Deng ha mga kunsi sin surga birrul walidain. Hati sin birrul walidain amuin pagmarayaw iban panglagui harwa maas. Deng ha mga kunsi sin surga. In pagmarayaw iwan simpang lagui harwa maas. Ini ni mga tawte manghuran haa kamaslam sabuton sin kita niyo hatungod sin birrul walidain amin bista siya deng ha mga kunsi sin surga. Sabab ini patumtum patiap-tiap katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan patumtum hatiap-tiap mga kaanakan kamatauran kaanakan bihayaon hanggang kita nyo daram patumtuman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pagbakti pagmarayaw panglagu ihat harwa maas sabab kamatauran mga kaanakan pagkalupahan nila in maumaas nila lawi awla na bangin sila aw na paghula-hula. Sabab iniatod sin sila mga kaanakan amuin susungon nila. Susungon sin anak asawa niya. Di na siya magpikil magtali ato akan umatod patay kud niya magbalik amuin dua maas niya. Kaya lupahan sin kamatauran in dua maas niya. Hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala daran nagpatumtum kato taniyo hatungod sin dua maas. Iban ini sabuton sin kita yung mga tawte manghuran ha kamaslam pagpatumtum hagin humabarang kumuna iban pagpatumtum kanyo katan. Sabab lang sin Allah lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ato lang sin Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpatumtum kau, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sa bunal tuod, in pagpatumtum, tanfa'ul mu'minin. In ini, di ka mumpaat ham mga sila mu'min. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpatumtum. So in ini, mga katote manghuran haa kamaslam, hangkan sabuton sin kita nyo in birrul walidain sabab in Allah subhanahu wa ta'ala in siya piatumtuman niya kita nyo halam sin Quran niya. Piatumtuman niya kita nyo halam sin Quran niya hatungod sin amuin dua maasin kita nyo. Iban siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum kato taniyo. Sabab kaya luphan ta paglaas sin kita, paglago sin kita. Labi awalan na hawak tuta amuin aw na paghula-hula. Kaya lupahan sin kita nyo bang biya din kasigpitan si maas sin kita nyo. Sin labi awalan na ina sin kita nyo. Piatumtuman kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quranil Karim bang biya diin in amuin kasigpitan sin ina sin kita nyo. Hawak to siya nagburus. Iban hawak to siya nag-anak kato. Biyayta ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpatumtum kato, sin kasigpitan kaya na naman sin ina. Kalam sin Quran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwaliday hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Pagpatumtum kato sin Allah ta'ala. Pardaakan namu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wiyajib namu hamanu siya. Pardaakan wiyajib namu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanu siya. Biwalidayhi. In sila suway, in sila magmarayaw, laguon nila in dua maas nila. Magmarayaw sila dua maas nila. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin.
ang pagkatanyo piatumtuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arakalak, kaya lupahan sin kita niyo, ingkasigpitan sin ina, sin kita niyo. Hawaktu hamalat su ummu. Hawaktu siya piag burus, hiina niya. Nakananam in ina niya atau akan in ina sin kita niyo kasigpitan lando. Piag burus siya sin ina niya hakasigpitan, iwan hakahin, amuin kahinaan. Himina, ingin hawabaran sin ina. Harap pagkahinaan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya tiap-tiap in kita niyo lumaway, yadlawan, pituhan, biulanan, halom kapandangan, halom tiyan sin ina sin kita niyo. Magdurhon isab in amuin kasigpitan, kahinaan, kananaman sin ina sin kita niyo. Ini piatumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Hangkan sabutun na to imbirul walidain deng hamakon sin surga sebab pagpatumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasigpitan jimato haina sin kita niyo. Tumtumaya ko tayo manghudha ka Islam in ina mo. Tumtuma in ina mo. Iwan tumtuma bang pilabulan kau amuin tiyahanan in sakit sin ina mo hawak to siya nagburus kay mo. Halam sin siyang bulan. Tazdadu numuan waya tazdadu da'fan. Tiap-tiap mo bihan lumaggo, inut-inut, halam sin tiyan sin ina mo. Magduruhon maggaganap isab in amuin kasigpitan ka na naman hiina mo. Kahinaan sin ginhawabaran. Sa hawak tuman mga kato, labi awla na mga katote manghuran haa Islam, na kananam lando masakit in ina sin kita niyo. Hawak to in ikaw iwan sin ako piyag anak niya. Hawak to siya ng anak. Hawak to siya ng anak. Kaya na naman niya atau akan kita niya impagnanan sakit. Bangbiyad diin, hawak to mga anak. Sakit biya sin sakit kamatay. In kaya na naman sin ina. In sakit kamatay, mga katautay manghuran haaga maslam, habiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hama na sin hadith. Biya sa kaula-ula, amuin kambing buhi, kambing piyaisan mo siya buhi. Pananaman sin kamatay sakit. Ataw akan kakana basa, mimikit siya yon haalamri ampa mo siya iyutong bigla. Bihad ting kaya na naman sin inahawak to kita nyo piyag anak mga tote manghuran haakam Islam. Nakananam sin kananam amun sakit kamatay. Iwan kaya na naman niya ang pagnanan zafarat wa alam. Amun hawak to siya nag-aluhoy. Hawak to ko piyag anak. Iwan amuin alam pagnanan. Amun sakit. Laong simbahasa tabihayaon. Di ma-spelling. Atau akan di kasifat. Di masifat. In sakit kaya na naman sin ina. Sa sumagawa mga tote manghuran haakam Islam, hawihad to na amuin kasigpitan, kahinaan, sakit kaya na naman sin ina sin kita niyo. Hawak to kita niyo, kita sin ina sin kita niyo. Yaon na kita niyo haraig niya. Biwutang sin doktor atau sin nurse. Atau akan simban panday nagpaanak ka niya. Iwan hawak to in ikaw iwan sin ako. Amo in biutang niya na padaghal niya. Hawak to kita niyo piyag anak. Iwan hawak to amo in hamutan niya na in amo in hamut mo bihayan. Iwan kaya na naman niya nakita niya in amo in napas mo. In katanyad to, kaya lupahan niya in sakit.
Kaya lupahan niya in kasigpitan. Kaya lupahan niya in kahinaan jimatu hagin hawabaran niya hawak to niya naganak katutan niya. Kaya lupahan niya. Hawak tuman kita niyo kita. Kaya hamutan sin ina sin kita niyo. Kaya hamutan amuin hamut sin kita niyo. Kaya hamutan kita in pagnapas sin kita niyo. Iban biutang sin maas sin kita niyo. Labi aulan ina sin kita niyo. In amuin in hope niya. In angan-angan niya. Doon katutan niyo. So mga katote manghuran haakamaslam. Asubuhon kong ginhawabaran sin ako. Iban asubuhan ginhawabaran sin ikaw. Ya kau temang hud muslim iban temang hud bawa muslimah. Uno tiyong basa murawa hina mo iban sin ama mo. Tiyong basa murawa sila. At tawakan intong mas mo kanila ya kau temang hud haakamaslam. Amuin himumungan makasla atau akan ukukul walidain paghanap. Amun mangi magmaas. Wala mo sila yung basan pakarayawan. In Allah subhanahu wa ta'ala mga tote mong hunan haagam Islam. In siya nagparman katutan yung halam sa Quranil Karim. Hasura an-nisa ayat 26. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. So ayaw na to kalupahan. Ya kau temang hudha ang Islam. Yung mga parkala ini amun kasigpitan kaya na naman sin ina sin kita niyo labi aulan. Hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala daran nagpatumtum katutan niyo. Matawad na pagkarungan sin kita niyo wasiyat atau akan nasihat sa mga kaguron hatungod sin paghanan birrul walidain. Sa inkako sa mga tote manghuran haakam Islam ini kalu may nang sa pagpatumtum pa kanya. Sabab magkalupa kita niyo. Hatungod sin amuin kapatut sin maas sin kita niyo di katutan niyo. In Allah subhanahu wa ta'ala in siya nagparman hasurat nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pagtag-ipon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tusyriku bihi syai'an. Iban ayaw nyo hinangi sakuti uno-uno in Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat nyo. Wabil walidaini ihsana. Pag-uwas ang pasyugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sim pardaakan niya pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala hadi nato siya hinangan sakuto uno-uno. Syugpatan niya magtuy in aya ini impardaakan niya wabil walidaini ihsana. Iban suway kamo magmarayaw magbakti manglagui hadwa maasin kamo. Etin amuin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niya. Tu ayat mga tote manghuran haakam Islam. Tu ayat. Amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala makrunatun bi thalath. Kaya susugpatan isab siya sin tu ayat. Tu ayat kaya susugpatan sin tu. Into aya ini kaya susugpatan sinto di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuok dain harwah bigayri karinatiha bang wayroon di mo hinangon in amuin sugpat niya ini di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang mo bang mo di hinangon in sugpat sin aya ini. Panagnaan aya among piaturin sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya wa aqimus salata wa atuz zakata. Surat al-Baqarah. Patindukan nyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang. Wa atuz zakata. Iban tunayan nyo in zakah. Atin niya hisiusyo in magsambahayang.
wala siya nagtunay sin zakah, di tayo maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sambahayang. Panagnan aya, piaturon sin Allah ta'ala. Nagsambahayang kau siya sumakawa, di kau magtunay sin zakah, di tayo maun kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sambahayang. Ini karwa aya, piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang pagtaat kamu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagtaat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakawa, wala kau nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di temon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtaat mo kanya. Isu-isu'y nagtaat pa Allah, wala siya nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal minhu, di temon kanya, din kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu ayah, piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman niya, anishkur li waliwalidaik wa ilayal masir. Ini katu ayah. Pagsarang sukul kamu marikaku lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga amuin ni'mat, yanug harak ko kanyo. Pagsarang sukul kamu kako, sin mga ni'mat, yanug harak ko kanyo. Waliwalidaik wa ilayan masir. Ibang pagsarang sukul day sab kamu pamaas niyo. Doon ha ni'mat. Dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inmaas, ni'mat dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsaram sukul day sab ka maas mo. Magbakti ikaw, magmarayo ko hamaas mo. Tungtumain kasigpitan, amun kaya na naman sin sila. Wa ilayan masir lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na magbalik da kamo marikako, asubuhon tara kamo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin uno-uno na ni'mat, amun yanog harak ko kanyo. Nagsarang sukul kakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin ni'mat dihil kay mo yanog harak kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ato iban sin nagsarang sukul dakaw, padua maasin ikaw. Hiya subukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hiya subukato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ikaw nagmarayawaran, nagbakti, nang laguya hadwa maas mo. So, maksud sin aya ini mga tawte manghuran haka maslam anishkurli waliwalidayya wa ilayal masir. Pagsarang sukul ka mo marika ko, iban pagsarang sukul ka mo hadwa maas niyo. At inihisyu in nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat niya. Wala siya nagsarang sukul pa dua maas niya. Di day sabtay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So yatu in amun tu ayah, di temon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinan niyon siya hingga suway siya amuin kasugpatan sin hambuok. Ya kau temong hudha ka Islam. Uno baha in haq kapatut hiya mudun kaymo. Iban uno baha in kapatut hina mudun kaymo. In kapatut sindwa maasing kita niyo mga tawte manghuran haa ka Islam, haqqul walidain alayna albirr wal ihsan. In kapatut sindwa maasing kita niyo doon katut tanyo albirr wal ihsan. In amuin manglagui kita niyo, panglagui hadwa maasing kita niyo, iban pagmarayaw hadwa maasing kita niyo. Pagmarayaw hadwa maasing kita niyo. Amatun hak si maas di kato tanyo mga tawte manghuran haa ka Islam. Amun suway na to hinangon. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sa Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhan mo, alla ta'budu illa iyyah. Hadi kamu magtag-ipon buat malingkan tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Pag usyug patan magtuy sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpuas sin pagtag-ipon pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, syug patan niya na sabin ayah wa bil walidaini ihsana. Iban pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway kamu magmarayaw, magbakti, manglagui
hadwa maasin kamu. In ihsanan pagnanan diha ini jami'u wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li. Artinya katan tibayhuan sin karayawan. Suway muhi itukbal parwa maasin ikaw. Sibuk dah himumungan, iwan sibuk dah al-fi'li, hahinang atau akan kakahinang. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Hawaktu in sila long sin Allah Subhanahu wa ta'ala lumas abutan sing kalaas. Doon kayo mo. Hang katauring kanila at wadwa sila ruwa. Fala taqul lahumā uffin. Ayaw ko maghimumungan kanila sin himumungan amuin pagnanan. Amun sa baba na atawakan amun himumungan bangkaw da akon sin maas mo amun imyan kaw atau akaw kumatul ko pa umo hawak to kaw da akon. Ini pianglangan sin Allah Subhanahu wa ta'ala mga tao manghuran na Islam. Hapangatod sin kita do sa sibi sa sumagawa parkala ini bang tungod pamaas sin kita nyo malaggo lando ilaggo dosa niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang tungod pamaas sin kita nyo. May tulong sin Allah Subhanahu wa ta'ala bang sila abutan sin kalaas dong kay mukhang katoring kanila to sin sila ruwa. Fala taqul lahumā uffin. Sebab in maasin kita nyo apabila sila iabutan na kalaas dong katutan nyo mga tao manghuran na agama Islam, in sila sensitive na. Sensitive. Amo hindi nakatiyo-tiyo ang bihayan. Suway ikaw minsan da kuman di maghimumungan amuin makasla kanila. Amuin kumatul ko pa umuwang kau da akong tawa ko ni ina ma mo atawakan imyang kawan ako na sidya. Wala tanharhuma lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanharhuma. Iban ayaw kau mamisarahi atawakan huminang amuin kakitaan nila atawakan kakahinang amuin gumawa din kay mo fi'lun qabih. Kakahinang amuin mangi. Amun kasakit sin pangatian sin maas. Ayaw. Sibu na kahimumungan atawakan kakahinang. Wa qul lahumā qawlan kariman long sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iban hipamung mo kanila ruwa long sin Allah Subhanahu wa ta'ala himumungan lam malambot. Himumungan lam malambot. Himumungan marayaw. Himumungan lam malambot. Bita'addubin wa tawqirin wa ta'zim. Salta, iwan amuin pagpakita mo sin pangaddatan marayaw halupan si maasin ikaw. Iwan amuin panglagbo ika nila. Yatin pardakan katu tanyo sin Allah Subhanahu wa ta'ala mga tao tayo manghuran haagam Islam. Hak, sin dua maas, di katu tanyo albir wal ihsan. In pagbakti kanila, iwan pagmarayaw panglagbo kanila. Ingat ya kau temhud haagam Islam. Ya kau temhud bawa haagam Islam. Minsan pa uno in amuin karayawan hitumbas mo, hirihil mo, pamaasin ikaw, atau akan pagbakti sa pamaasin ikaw, di mo katungbasan in maas mo. Di mo katungbasan. Paano mo katungbasan mo yung maas mo? Uno-uno na katan karayawan hinangon sin ikaw, pamaasin ikaw, di mo sila katungbasan. Ya kau temahud haagam Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya naghimumungan. La yujzi waladun walidan. Di katungbasan sin anak in maas long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di katungbasan sin anak in maas illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Buat malengkan katungbasan niya ralong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maas niya amuin hawak to niya kakitaan kawakan in maas niya yaon mamlukan ipon bihon niya in siya ampan niya freehonin
maas niya. Amurad yun hikatumbas. Amurad tu in amuin parkala makatumbas kau hamaas mo. Kakitaan mo in maas mo, ipon pagabus bihon mo, ampo mo siya frihon. Deng hamoy tagmilit ka niya. Hawihayaon. Mga katote manghuran haangam Islam. Imaasin kita nyo, bukon iipon, sinhang katao. Bukon iipon. Hangkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hama na sin hadis misam pa uno in amuin karayawan hinang hamaas mo kanila, di mo sila katungbasan. Di mo katungbasan. Ayaw ka maghuna-una in ikaw nakatumbas sa maas mo. Ya kau temong hunaha ka Islam. Hi Umar radhiyallahu an. Subhanallah, kaya ng manusia, kaya ng manusia. Amuin imaas niya yaon na nasakit na. Yaon niya pa pagpamungan, sinhimumungan, amuin hikasakit si pangatian si maas niya. Hangkan lando pagsusun sinhang katao. Amuin nakapamung siya mangi pamaas niya. Pag-ubos pagtaykod niya, diungog niya na sadyain maas niya. Munit na parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lando masakit. Pagsusun sin anak habi ni kahalan mga tawte mga orang Islam. Hi Umar radhiyallahu an. Hawakto nakalaway insiya. Hangkat hamuk usog deng hayaman. Intao yaon inusog yaon deng hayaman. Deng hayimin pagngana. Hula yimin. Kaya tanggung niya ina niya, agawan niya. Kaya tanggung niya, harwa agawan niya ina niya. Mapasuin aparat suga. Diara niya nagkuliling hakaba. Kaya tanggung niya, hapasuan suga. Hapaslangan suga. Ina niya, diya niya nagkuliling hakaba. Kita siya sin Umar radhiyallahu an, yung kahalan niya ini pag-uwas, yuhulasan na. Hulas-hulasan na biyayan. Sebab sinamuin pasu, iban sinamuin laul niya, hawak niya tiyatanggong inina niya, haakaba. Yan na nagkuliling hakaba. Ang paniyayasu in Umar, Ibn Umar radhiyallahu an, ya Ibn Umar, as'aluka billah, ya kulong niya anak ya Umar, asubuhun takulong niya kan, as'aluka billah. Ajazaitu ummi bima qaddamat li. Unulong hakita mo kahalan ini amuin hawakto ko. Tiyatanggong hiina ako hapaslangan suga. Diya nagkuliling hakaba. Tiyatanggong ko sa hakaba ko. Uno nakatumbas na ba ang kulong niya kan ina ko. Sin amuin bima qaddamat li, sin amuin dihil niya kako karayawan isab. Sin mga amon kakahinang niya karayawan harap marika ko. Long hi Ibn Umar radhiyallahu an kaniya abihad to nagya amuin kaya saksian kasigpitan sin anak hawak to nagtanggung kan ina niya apaslangan suga hulas-hulasan na biyayan nagkuliling hakaba. Long hi Ibn Umar radhiyallahu an la walladhi nafsi biyadihi wala bizafratin min zafaratiha. Wayroon long ikiyatong basan mo hina mo. Wayroon kiyatong basan mo hina mo. Hawihan na kasigpitan, kaya na naman sin ikaw, tiyanggong muhina mo nagkuliling, hapaslangan suga, hulas-hulasan na kau, wala kau nakatumbas kanina mo. Wala mo siya katungbasan. Sa pahangkulong hi Ibn Umar radhiyallahu an, wala bizafratin min zafaratiha. Hambuok sadya aluhoy sin ina mo, hawak to niya kau piyag anak, deng hambuok sadya aluhoy niya, di mo yato katungbasan lang hi Ibn Umar kanya. Di mo katungbasan. Hambog aloy sa jasin ina ang hawak to niya kopyan anak. Hi Umar radhiyallahu an, hambog dumin siya gimwa. Puas sin salatil isya. Yatafaqqadun nas. At niya kitaw niyang kahalan si mga manus sa raayat niya.
nakakadto siya paamuin hambok by tent na kauna. Hamadina. Inaghula halam sin tent niya yung tao miskin. Tao miskin. Nakatuman siya pa kayma. Patent yun. Wala pa siya nakasud. Diungog niya naon hambok babae. Diungog niya hambok babae nag-uulak, nagkukulik, iwan nagtatangis. Nagkukulik, nag-uulak, iwan nagtatangis. Sabab, imbabay yaon, saabu yaon, ini manganak, anak niya. Timindugin Umar radiyallahu an, halawang sinten. In waktu-waktu landuk mahagot, namimidpid in Umar radiyallahu an, sabab sinhagot. Iwan in siya, timangis in Umar radiyallahu an. Laung kanya hi aslam, faqala lahu aslam, malaka ya amiral mu'minin. May tak kau lang ya amiral mu'minin. May tak kau nagtangis. Qal, laung sin Umar radiyallahu an, qal innaka la tadri ya aslam. Mada tajid min alamil wilada. So, natod in ikaw lang ya aslam, mada tajid, la tadri ya aslam mada tajidu min alamil wilada. Di mo kaingatan bang uno in kapag ka na naman simbabae, hawak to siya mag-anak. Di mo ka na naman in sakit, ka na naman kahinaan, kasigpitan ka na naman simbabae, hawak to siya mag-anak. Pagawas ang pamiyanaw in Umar radiyallahu an. Mga katao tayo manghuran haagam Islam, bubutangan sin dua maas haagam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ding mga salagu-lagu bubutangan. Iban bubutangan sin dua maas, ding mga ini uyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uyajib in magbakti kau, in magmarayaw kau kanila. Iban hinang jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmarayaw, iban sin pagbakti, panglagu ihadwa maas, min awsati abwabil jannah. Amuin hikadawhat sinhang katao, apabila siya nagmarayaw, nagbakti hadwa maas niya, hikadawhat sinhang katao, sin amuin sarayaw-rayaw. Surga tiyatama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min sabun na liya katem hudaagam Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Continue na to dakuman insyaAllah. Jumaat susunod. Alhamdulillah. Assalamualaikum.